May sang kaselelia main ko apilaler kelak lemawalap jalan kaki panau kapakap may sang kapay ang kupur ka Rusia irayo mi bang watong kecil may sangaj bang continue da tuan da kot spiritual growth arya kecayan kia so mau cakapakapang kau na may sangaj kiyang kau na cakapeng may sangaj man open kita kapakap sang nan masa nan coach nan malkaka lemau mabaruya cakapakapin may sangaj maing kaun kom kachin koronga ay pachokach o bilat chungal sanglal maing ay kocho ay namarki kom kachin koronga ngilen ay paksawas maing kaun ikin pachoan kapakapang komukin kachin koronga ngileyach ni mainsang ni takatang kachipin ikin pachoan kapakap o kin kaskasik pasapang sang reyamui. Kamu ko chaman me sochakin kachin kupurperan kuyo sapungkan. Kam sochakin kachin maitang me suatkan en mi moy silang amui. Kam sochakin kachin kupurki aramas mak lapalapakan. Kam kin kachin kalatiki aramas suat koras. Kam kin kachin kamumala aramas likamkan. O socha kachin kupurki me wutingan o sonkam aramasakan. Kalangan yang kamu meng sa may coach kalangan. Kapinggi yang kamu Lord may sangkap watch. Kamu coach man may limpak coach kalangan coach manaman. Sa pala mo limpak ka sucha wakila may sam. Sanga siya ni Chapio. Your love endures forever, O God. Kichara mas makunuyata tip yata sopong. Ap kamu kampakang kich kokola siya may sam. Ikalangan kiyang kamu yamuya coach ni no mano may sam. Coach man may know kiti Lord, may you will never leave us nor forsake us. Kalangan ng kamoy. Iyay kapakat maing sam, mamoran Keirdahn, mamoran poson, mamoran kamelala, mamoran living the righteous life, Lord. Sang puka koros Lord is kosang acharemoy. So chabay na chikakawach, kailan kataki at maing sam. Apuyay kapakap Lord, mamoran wait kan kamoy apakang kamoy sang nanach mong yung wisak. Poseder instant gawiwi atip maing sam. Ach mauruin sa kan sila silgitin chamu yo Lord. Maing sam kakan pay kan miya na nach maur po ani rati wani man wiyat atip. Kalangan ng kamo maing sang kapwach maing sam. Iyay kapakap sa palang mamasa ng ach maur Lord. Masa ng Lord kapayat ako pura mo na nach maur. Sanggan mata-matawa Lord Jesus. Los-losan pong iyo God. Koti ang nanach mong yung maing sam and manifested o Lord puan kapayata ko promoy. Maing sam makampil masa niyang kich na narawach Lord. Kapakapen pakis sila pacho Father God. Lord di ko promo maing sam ach mauren sila silkita yung chamo yo. Ach mauren wawait ka maur mapung. Mauren kaparanta ko promoy. Maing sam kapingkiyang komo Lord kich ka Rusia. Mapilpan niyang rong-rong sa palang mamasan maing sangach. Maing ipukatang ko mo Lord, sangan confusion koros o Lord. Makupura mo piltame me coach mesuat. Kahit yung kupura mo Lord, sanang kisoma. Kahit yung kupura mo sa insamama. Kahit yung kupura mo Lord, san miminan alan kawela chimor. Apo ikupura mo kakan poita, ikupura mo mauran kapay, ikupura mo mauran poita maing sam. Maur mapain salatakla sanga chapang kupura mo yo Lord. Ping ko mo mamasa ni asang watong ko mo yach ka chow-chow ka no Lord. Matthew 11:28, O Father God, that we bring, Lord, ach burden, O God. Cast our burdens on you, O Lord. Ach weary, O Father God. Pwede kamu mapang kasalatakiki chalawa maing sam. Kalangan ng kamu, Lord Jesus, this morning, O Father God. Speak to us, O Lord. Ngayon sa rawa masa na nga manaman kich. Kabingkiyang kamu, Lord, koros mapang rong. Maing sam and payaw-taut kita sa pwal mamamasan. Ipilpukatang ko man ang kalakwat yo, Father God. Meman, Lord, napilpan rong sa palang mamasan, mamiminan take eo, Lord. Kakonan paluwar, kakonan nan palingin, o maing sam. Weak, O Father God. Luwach mamiyare, O Lord. Intayang nguk, luwach pitoy numaran kaun Jesus. Kalangan ng kamu, Lord. Iyay kapakap maing sam, kich karusia mo going through, Lord. Spiritual baby, spiritual child, O God. Ach maura pa siya niputi, kaskuli kich, Lord. Build us up, O God. Ach mauran Keirdahn taka, Lord. Masapang kak, wawaiti ka maing sam, tama ko pramuyang ach maur.
Manamanen sa polang mamasan, manamanen ko maurang ach maur. Ikapingkiyang ko mo Lord, papang waikich lang nan taka mabang kaparan ko mo. Kapingamara mo kalangan may isang watch may sam. Speak to each and every one of us this morning, O God. Wiyach mong yung wiyach matamataw. Iyay kapakap surrender, O Lord. Nang watch, Lord. Matamataw korosan ko tong kamoy. Mong yung korosan kakan ko mong yung mucharakan ko tong kamoy. Song kan koros masako through na nach more prior, O Lord. Maing sam painin chamo yo, pain kupurang mo ngana mo, Lord. Mapang kawuti, mapang kasalong isang kich. Puweng watong kich, Lord. Ach matamatawang isakan kakuwang kamoy. Ach mong yung isakan surrender mo silang amoy. Masuchayo wal makakway kitsang na nach kapalakan likisang kamoy. Niach pang kotong kamoy partisang kamoy. Humble before you. Repent, O Lord. Kupra mo pang pwede na nach maor. Kalangan ng kamoy, Lord, may isang kapwach. Nga na mo, Lord, ang kapayata sa palang mamasan ang kaktsyangat tinanewe mong yang. Glory to your name. I thank you so much, O Lord, and I speak blessing, O God. Maing sam kapay, O Lord, maula, O Lord, pon maurong karusya mabanrong sa palang mamasan. I give you praise this morning, O Lord. Give you honor. Nintuwa na ako kalip mawarang. Lord Jesus, wow korosan purawang kamoy. Numarwa chi Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Amen. May sangkapay, may ko. Glory to His name. Ichapi kita chay leo pa namin tak chay pang kapakapsang nan masa ng coach. Iman pa kumaran watch. Niya chapan rong pa na masa ng coach. Akapil puraway ko watak nan malkaka limao. Nan malkaka limao. Tami kasampal kik chaylan. Ang ya pilpirta na may isang kasamo kikaw no kapakapan na may isang mwana yung pitoy way isang may isang kapwatch na kuwang tatak. Pwede kuya tatak. Tami kasampal kayo yan put God as a priority. Takiyang kauno man may karas. David makas kasayawa sa tanaw. Maing kao ni kampachuan kapakapang kamuy. Kamuy kan kachin karong ang ilayach ni may isang. Ni takatan kachipin ibang pachuan kapakap o kan kaskasik pasapang pa sang reamoy. Amen. Arimay man pilkakelakakan kamumain sangach. Niya so makapitoy way sang mo nang pampitoy way sang na numom the chapia tama kapang wiyan na neuran malaw pagkakang priority kakauno kayo. Kapakapang kauno seek Him first. Uyang quiet time. Ayon sa umalaylayang coach akapitoy way o kaskasik rano. Kay tama kakotong kauno uyang kauno naman sango masa ng coach ang nguk meditate ko kaskasik pasapang pa. Utang kauno kun kupurki a heart with expectation. Mong yung iyo makung kotong iyo kaskasik and sapang. Pwede kaya kasalita yawan kamelel te faith. Kay poson makchan kiniya cha pakre cha kam kamelel mawutan na pan sapang. Makasomaw kay ka anana maula pakre ang kauno kam kamelel makauno pan sapang. Kay imo manimong yung intefit ma. Nitakatang kachipinson naman isang may kunuyaya wang coach. Kaya mon kachipinapan takata agunuyaya wang kaunon nak ikaskasik pasapang pa nan maray nan rano. Amen, amen. Kaya tekini wasami pan share po yacha wasami man pukata o kakilakakan kichamay sangach. Tami man continue share ang kichail. Kaya ikaskasaya ma tuwa na chail bang kokoirta palingan ni chail. Kay songan kaskul kan koros makarongorong especially tama chaki kan kaskuli kan kichail series kan kaskul makawiyaw kala kay sakeo kaskul koros miyer pon line main ko miminan Facebook kompil ka kachlama saninan YouTube kay pati ko long sangan topic tama kaman kaskul ki masanan coach ko miminan YouTube ariyan ka rechiyok menlaw rongorong masanan coach. Why? Ikarapan may bang prangchan karachikan kachal may sanga chira eo may banang karachikan kachal. Mia take koy nan moren saulang te nan spiritual growth Keirdahn nan achal memoran palingen. So kayo iyo kiyang kachal ayo ma achal mor niya so makchal apo chan ni puti kachal tuwa chak sincere palal. Kay chela po siya ni puti ang non-Wayne coach ng Kingdom of God. Iba nintama en kakakisansal
kakak matawai so maka chapin say laksang Pohnpei kotonan away ta kotonan mainland siya sa maka mimia. Ay so maka kin chap tonan environment eo tenang wasa eo. Kasi mga yang koto siya salatak wiwiya sang koras mga yang tuwa siya anlar mimi Pohnpei. Tuwa siya mauraj. Ay so maka kotong mamaurang kauno ka transition into a new life. Kokotonan maureo mamaur makap. Kasan, isan. Kay tamak siya anlar ni Chapiyoko, tamak siya kunuya matamatawa, tama at siya plan, tamak siya kalapuiwiyang palwara siya ka. Okay, ari, ay so mak siya iputiyang nan mamauran kauno, tanang kingdom of God, ta mamauran saulang, kawiyan new born again, sariyan coach, akanane osama, amor pilpananane transition. Kapananane song koy kan pilata po kan change. Kay kan kak mokit sang lala. Arima kareta ayoy kos sayang kicha. Kay kichail makarusya mawia new birth, newborn. Kicha po siya ni puti. Kicha nane sawas. Kasyukak kalip mang ipanintawa makapang kalip ipang kosaya irayo may kasampal kicha nane sawas na ramas. Po kicha tuwa siya sarima po siya iputi. Kay kicha kak paluar sambar silisak sama paisak palwara naramas laut palingani iwiya serpolel. Ari serpolel man tame anane sawasen aman aramas, sawasen nono, sawasen papaw, sawasen melaut taman and so sawasa kamkamonga. Nurture. Kamkamonga po yan kakkoyrta. Kaperanpan mamauran palingen ta mamaurang kauno. Kasya na pasan sampar reo, sampar riyaw, sampar silu. Kahit yan mo mong koyrta magtsyanan na siya mamorang kaunon mo. Apo panintaway, one laut tenam tupangki rapa-rapa ke kauno, one laut tenam pan rong-rong masa ng coach. Activate ang faith. Rong kapayata. Rong apply. Intintayang kachayo, magtsate siya uya sa rong-rong. Be the doers. Rong uya. Okay? Imo mo na siya pang kilang koyrta matangan na siya mamorang kauno mo. Okay? Siya pang matang koyrta, solar mo kitin sari, kakerpain, watak masa ng coach, kakerpain, aled revelation sang ren kauno. Arya, imong prong siya, remind kong kitsa. Sang silume, eukiyang kitsa ayo. Niyan so magsiya iputiyang na siya mamorang kauno. This new life. Okay, born again, kachanan apalita ka mga palingan ni siya. Imay melanan ka rechi kunuk makanan plugin. Kasyuka kalep. Kanan rong-rong masa ng coach. Kanan po masa ng coach. Mapan kam mga yuk. Mapan aute at acha mongyong. Mapan aute acha malial. Koryaw na ramayo kiyang kichayo. Kachanan kachan renew our minds. Kawaliya ka pa siya matamataw. Masa ng coach kalip mapil kakawaliya ka pa siya matamataw. Okay? Kacapang kotongi, niya chapang rong masa ng coach, watak masa ng coach. Ang sa watch makapil watak kas siya weweki, kas siya let revelation. So siya, kamarain ko yang wuk, imya kasampal kichan, linan kichan, rong masa ng coach sang ren, ismawiya, patapatang kita, kas-kaskul ka masa ng coach. Kichan na train. Kacana kaskul o kasilun rame intayang kachayo tuan kachana na discipline palwara cha discipline imenta it's a new transition tama ka kinan lar wiya tama ka kinan lar pachapachang tama ka kinan lar wiya rongorong an lar wiya kilkilang wiya more kapyo ang kachamechma kachana na trainee ta discipline palwara cha masangkoy chapang kalopiti sang. Apo panintawi so cham kelen ken wiyata sang puka koros masocha kelapan Christ mimrem. Arya nganen ko chuputi rem tame meneu kiyang kichamay sanga chirampu keo kapang proway ko watak. Imempak makapang proway watak po kasam palang kicha. Tana. Apang kosang nampukan Rom. Okay? Chabang kalan nampukan Rom po tame kasampal ki Rom isu isak lemau kola. Apo kasalayang kichawa sama songkan magchakan wiya kichas chakan men wiya chakan chokata I magchakan wiya Paul makaskasay wasa tana isucha wewe kitame ikin wiya
po isocha ken kapayata tame ikin men kapayata. Men ko nganan Christ, nganan coach may iputin na cha more, I kupuran Ngehn sarawi, ang so korosan kapayata kupuran coach, ang so korosan wiya mamao. Okay, itatakan Ngehn sarawo mo. Paul kasaya ke this is flesh. Isocha wewe ke tame ikin wiya, po isocha ken kapayata tame ikin man kapayata. Pukin wiya tame ikin suat ki. Niya ikin wiya tame isocha men wiya match ken kasaleta ay ken pungkupungan koson na to. Or kaiten pain ngoy makin wiya match. Tip makin mamor lale. Amen. As ang salwasa. Kaite ken insan eta kaite ken ay so magchako to ngir kauno. Kachakin men acha more kachak strongly convicted na nacha mongyong. Okay, karong masanan coach kakameleleta na mongyong ko katete. Maing count Jesus wiyala ay kauno ay sang kamor. Palingan nung po ke Christ nganan coach reo. Ay so koros kakin men wiya tama kupuran sa mo. Imain taki. Kachana na kam mga palingan ni siya. Kachana na kawaliya ka pa siya matamataw. O kachana na disiplini palwara siya. Okay? Masang siluwat kapan apali ang nanamor. Akapang kilang makapang koirta. Sang naniutaka ko tang naniutaka. Amen? Niyay kun wiya tame so siya men wiya. Match kan kasaleta ay kan pungkupungan ko sa nator. Kay tenpain ngoy makan wiya match, tip makan mamor lalay. Iya sa mamaw so siya mi lalay match wewe kanintuan anapan ngoy aramas. Pwementa maikin inang yang wiya mamaw, pukin so siya kakong. Wow. Iso siya kan wiya ta mamaw, maikin inang yang wiya. Pukin wiya ta masuat may so siya man wiya. Maikin wiya mekan may socha inangyang iyan wiya. Mech wewe ke makaite ken ngoy mawiya ta songwatch. Tip makin mamor lale. Apurang aplikasalian. Tip mamor lale. Makareta akan wiya ta masuat. Ari itiara ta masangan kasanti watch ken tatok re. Niyay saw may ken inangyang wiyam ta mamaw. May coach masuatocha mamia may kak plata. Nan kapeti ken peran kita kosan natan coach. Apoy socha ken kilang sangan kosanti choror makin wiya atatok ni pelwarayech. Sangan kosanti makin uwang kosan nato mamongyong iken pungki. Kosanti choror wach kare yang ay saliti pan kosan natan tip makin wiya tatoken pelwarayech. Amen. Amen. Mainko iramay man kiyang kicha may sangach. Kakela kakin kicha pokchan kakaniki understanding ta asa man yan so makicha ko tong kauno kicha ter mamal kita matamatawa ma this is kisin me coach ta aleo me iban kapakapcha ay maurun sak change. Okay? Pwagi kamela la man yan so makakunyata ang Pilipilnak kunprang mamauran desiren paluar te kokonan paluar me Paul kasaya wasame ay so me esasatame akan men sangkan me suchakan men wiya akan entapi me wiya arya kasaliang kichail me poy kita sang ni mamauran tip mamimilalate anlar anapan tama kichakito sang lala ari utan makcha suchapan wiyarong masa ng coach, so siya, yang the Change Association, klang pelpelwara siya, anlar, ismak siya pachpachang. Anlar, kapokon makchakan wiwiya. Anlar, okay song kichas chokan matawak siya, piltawla siya wiya. Why? It's miya habit yo makcha develop, miya coach makcha anlar. Kisa kakak, tuacha plan tiara wialar kisonam mor. Armak cha suchapan break te suchapan kawuti suchawiyang me coach sangan damak cha an lar lale ay makareta pan tuacha tama Paul wiya koskosaya may sangach. Again sa liokta tame suchaman wiya ime wiya. Pweki an lar I maur me koerta lale. I maur me chikita lale. Pil tuacha kicha makcha pil chikita iya cha maur makcha kan mauki
ako'y panay na ita, ako'y aramas chikita kan la kasay may paninta, lo kaya swat wacha kisanam kasay. Okay, pilsango ma ima ka chikita lalaw mo, kapilpan, iputi kap na nang mamaurin sa ulang, kapampil catch yourself ma ako'y pa kasalyokta, pil lo kaya swat sa malarsang nanawam. Akin kariyang mo kam can feel guilty. Okay, ime ko sampal kiki may meneu kiyang chamay sangach makicha anane, kichan ko Keirdahn ni Ngehn. Okay? Yamu mo na chapang ka Keirdahn na chama mauran Ngehn po chan peweti songkan makchan lar. Matamataw makcha ani kiyar sang ni chapio. Palwara chate fleshly desire. An lar inangan kakaun pa palwarayach. Yamu mo na chapang peweti mo kan koros. Pa isyokak yan mamaurang kauno tamoy tang Christ ay maur. Ay maur wiwiya sangan maur me. Iyan larwi wiyako. Iran may sangach may manintayang kachay so magchay puti ang ren Christ. Kachaw wiya seri. Aria yamuman seri man. Kachaw tacha kapureta matawa yamuman karakter tamamaurin seri. Okay? Seri ibalintay may watwatak may sangach nan romusu. Isak limau lalriya isak silua. Babies live according to the desires of the flesh, instead of walking in the spirit. Okay? Sarikan, kunwiya wawait ki chapel inangan paluar. Just imagine sari. Ay so no man. Sari socha respect and no man na time. Uta isari inang yo cha men poita. Okay? Think about it man. So sari man diti. War cho imen ala attention na no war. No pound ang pulsang koros me wiya ko to sa wasata seryo. Sangyo makamenwiya sa riman menwiya abanota cha taula icharma no miminan tato kasampal the papa wiya meko cho maseryo has no respect to for that inango te tame mau kiyo men poita. Okay, ang so makachako tom pilkauno na cha mamorang apa cha nuputiren Christ I sangan inang te battle te mawin magchapanan kinana cha morma kabang kokon kay kabang men wiyang mo ay so koros niya battling yo te mawin yo te pain flesh o spirit nganan coach mo ya mimream nganan coach gentleman ko okay ngayon sarawi ima pangkan wiya strongly convicted abangkan apatan nanam mongyong nanam matamataw nanam kokon me yan wiya ma teso miyayar sangan reason o mimream. Miyayar sangan kalalapa ko mimream. Okay? Makakakir matawa pilata. Ma apong te sopong. Ari kanasa may mamanganang ko chakin tatak mo. Ari makaritak siya na Keirdahn at siya mamauran palingen. Spiritual growth. Siya na Keirdahn po kumaso imak chapang wiya. Kachapang wiya. Kapkapayata siya inangan palutok, inangan paluar. Mapol ko sa yawa sa may sangach. Kay sangkan miya sa chakan menwiya, akin salyokta, ime amor kan kapkapayata. Ayamo mo na chapang kak transition sang, nan sango, kotong, nan mamoran kapkapayata, kupuran coach na chamor. Ako sampal main ko po utang siya, ananak siyang Keirdahn sang, miminan moran sari. Okay? Amen. Babies are easily deceived. They are unstable and they fall easy. Okay? Seri mga inaramasan pichiyati. Okay? Seri kabilbanin tayangan koway rem pukan wata takamen matongang peranang akang kabang pichiki cha yuksin men matong te yuksin kanchian yuksin krakan yachi samawar. Tuwe cha maur manko. Makchaban socha nurture te kakairata kichan Keirdahn nganan coach meong yatatak na nachamor makchabang still ichar ko imiminan mamorin seri iputi cha salvation only moitang cha Christ ay more so cha uya me coach ipanintaway mapilpan tuwe cha acha more kicha pilpan easily believe wrong teachings easily stumble and fall into sin cha pilpan mangain aramasan pichik chati, chapil pa mangain kichan poputi.
Amen. Ari ime mengkakilakakin kichamay sang watch. Kichana na Keirdahn mi minangsin baby Christian. The sincere nan maurin solang. Yamu mana chapang Keirdahn ime bang purang ko preyang. Kichana na rong masa nan coach. Kichana na kawalia ka pa mata-mataw ke masa nan coach. O kichana na kichan disiplini balwarachaka. Okay? Song ko'y makapambin pilata. Makagisucha kakasang ang peran may paninta. Nakasay open saysal. Song yung makaanlar kamanuti sang ap kawiwiya. Koryang kak makananawiya kanana change association. Kanana pilata makasyapan pachong. Okay? Panintawi ma ikin tatakwasan apali aramasma tatong kami ang kasalyal rehab substance abuse treatment ari kisane upil ay ka school iki aramas na client kan tuan sumok okay po atwasaw smoke free struggle ang rail ari ma pilipil watch panintawi momanay ka school ikin rail o pil aplayang tama masa ng coach okay ma emen kata-kata kiyan sola smoke disiplini palwaraw, trainee palwaraw, wewe kia so chapan pachang aramas masumok. Why? Ay so koros maban pachang aramaso aban trigger, aban kokon matamataw pang protong re. The sense of smell aban net activate na namalial aban menyang. Okay? Chapter craving, chapter yarwiya pilkak so cha ale sumoka koner kak nana malial pan activate o pan kon namma kon sang kanarita nga itanong apan men ale tatangi. Korean skill the imumana pan cope with it kula na stowa apan avoid kawuti sangi keitla wasame sikako miya. Pwede apil pang keitla mo tempted ni tama pang klangata inangi puenta. Okay? Or kaskula kaskul mekin pil sawasakan rail ang I was tatak tuwecha nana chama more and balingen may bang kakilakakang chamay sangat yang muna chapan disiplini palwaracha te yang muna chapan apali kichapok chan kak Keirdahn nana chama more ang kauno okay pokcha kicha serik cha pochan puti nana chama more ang kauno born again kaya kichang kakapayata tama kupuran samo nana chama more imintak chanan pachpachang rong masa nan coach. Anane pilata. Okay? Pilata may ban chapta yer. Okay, renew my mind. Song kay mapilkan kachangela tamak chawiya rong. Panintawi ma. Coal. Coal kan makakunuya rong. Kakakasaya coal mapan coalin saraw, coalin encouragement mapan kakairata. Tama mau nanam more. Makapang rong call me swearing, call me put you down, call miya call kay makin. Lokaya mal, bainet lala, lokaya me kalaloit makin pilinan kain sains what kalaw tela kakanin ni sains what. Maimo kan makapiluya rong ime pilpang uya awyaw teyuk. Ime pilpan activate ran, ime pilpang kalwa makapang pilpitoy way. Okay, kasuchaw ya kakon, kaya lailen kauna mawiya kam kamakituk. Awitang ko sampal main ko tama kachaw ya rong, tama kacha kilkilang, tama kacha pachpachang, ime pilpang kakalwa chamor. Arya, rach may manew kiyang chamay sangach ni moch, okay, lakap cha pilpang ka school mong Keirdahn nan babies, yamu mana chapang ko tasang nan kisinser palal, kotang nan child nan youth nana chama maurin sa ulang may siyendinta me pan ang maurin sa ulang ka na Kate ni Dakeh ko ipanintaway makakan poitan serian ko chaman ko sang yawan men Keirdahn kauno how much you seek how much you are hungry for him yawan tupaken men asalai Keirdahn pang paki Esyana no paki sampar riyaw, sampar silo. Apo manintawe siya the reality. Tama kareta miya aramas mepil reach out tongya mepil
Kate nanalo. Okay? I was once ikon nganen coach tatok kayon week koryaun week kelail kasilun week terana kan murisang purang puralang mauren mas to purang chapta tatong kita may ipakren coach sa wasaya iter. Okay? It's reality manko. Trinaramas kichay loy sangma. So cha meman ma perfect. Up ren kauno makchel pan changa raparapaki kotong ren kauno kelep me pan sawasa cha more and we kokoerta o aniki pilipilin kapoyata kupuran coach. Makchapanaw ya wichak chanken rong. So cha uya me ko cho pilkoto cha rong. Okay? Pan so cha poita na cha more. Amen. Imak cha na ne kchana na utana cha pilipilun sak. Pilatamer kapang uya rong masanan coach ran koros. Kanane sawas imikas ikarsaraski ang kichelki maurin seriman. Maurin serio at saka kelep. Anane sawasen melautman kamonga kiyang mga nanawa sawasa pwede poputi. Kay pa pansonga ta kelep walu apang poputi. Anane memanen sawasa. Ariyay kapakapi pakrem kay ketermen kelep reach out tirinchon tataken nan kauna pata kay makaman one-on-one personal reach out call makomoy manakap man kam kinanane men salata kong manakap tirin manakap pilnanchon kauna pata makaksawasay kamoy wasama kampilkin kau takya anane sawas keter sucha menewang ang pastor kay youth pastor suchel pilipil ya wasama kamimiya plug-in beta krerail lean unto them okay utan kolerail ti makapan nanchiyang ren sawasayu pakan kakpoita kan kakaleti momon ang pangkoerta na namamorang kauno ariay kapakat man sangach imanintayang kitsaman sangach magchaschukak kalep ipakirem melaw reach out okay pakisawas ama naramasan sawasayuk sawasin kapakap sawasin sawasayuk pa kichan kokoerta kichel ko Rusia kichel keito nanalet so cha meman me koto chapong meman me koto chamawar so kichel ko ros keito nanalen me kichel wiya usanga na child more kalangan ng coach mapil kichel ta mawakitala child more kichan kapkapayata kalangan wacho kupuran coach kichanane pil sawasan kauno mayay pachoang aramas rongorongas ang aramas makin patapatang kamasa ng coach kalalapangkan kolta aramas maka konektang mapang sa pangonguk sawas mapang sawas sa tama ka naneo pilsang nan masa ng coach kalangan ng kamu man sanga cha mapiliyang rongorong masa ng coach mampurang chaka chaman ken kicha kichana na kaertasang na chama mauran kisin baby te serin ya chay puti ang rengkauno kaerta pagchang kakkelay lokchana na sawas amen katepa so cha men ala sawas sang ren acha wamparon kan minister kan so sawasen apa Pali kichanan palingen kana na sawas sang ren aramaso ipanintawe makakin anana sawasen money kakungkola ren wasan tatok kakungkola ren financial advisors parang sawasaw kanuk mapit mo maka anana sawasen palingen ang mauran kaerta ren kauno katira paki yakis wasa choror kas chuka kola itak ren aramasaman masuchapil mamaurang kauno kana narapaki ren isme uya mamaurang kauno isme maur kasa me kelail kapkapayata kupuran coach arimo mo na child pan rapaki a child sawas mo kanin sawas panan aramas sawas panan niya child uya mamaur po insampa pag chailan kakan karach one another na ni pro isa kriyesak limauta na ka child ter chok tisa nga child chiakan pakon panakan tuwa na kayar ka na pon kuya puya kita ka chailan kakakela ka amanaman amen. So I encourage you this morning. Ikakela kayuk man sangach kater chok tisang mangko ran korosiyach kapakap. Chon ko na pata. So chali pilipil makapil kin rongorong masa ng coach miyam. Testimony kapil men yang katete masa ng coach. Let us know. Wasach open ang Russia.
Why? Iyach kapakap iyach desire mak kauna pata masanan kochan we propose 24/7. Awariya isak payo ranisu nan wikeo. Koras mapantauta masanan coach mo we propose. Nan kauna pata live. Ari iyay kapakapoy pilpakriyaman karachiyuk. Okay? Kauno sa irke among yung kantauta yang share masanan coach. Kichel korusya anane. Sucha meman may chareme sucha anane masanan coach. Imakareta makchapan matawa makchas shanane. Acha maur pantuwe cha mama Paul wiya kang kakela kaking chamay sangach. Niyan so metamya sucha kin men wiya. Esalyokta ime wiya. Okay? Orit tama kareta mo yeyi tip wiya mi poy ta cha nanay maur. Or kalangan ng kamoy chayo panok chakapakat. Chakapakat may sangwach. Pwede kaya chakos kasaya tuwan kasampalin kichan ka Keirdahn watong kauna cha maur. Keirdahn na spiritual. Miya koy at may pilkanan lar kelang. Niyan so may wiya life. Ma ikin kelang pon life. Miya at ma kap. Tamoy kaking kota yap syukin pay attention kelang mau. Or ya may sangat chisu man miss out opportunity. Okay? Ma sek pa kayo kamoy tang kray sa maur. Karong-rong ka sa chanong wewe kitamin. Tinta mo itang kray sa maur. Serpolel koskosaya. Dakeh kanan mamauran. Keirdahn Pali Ngehn. Imen kiyang kamu chance. Opportunity. Me Jesus Christ kanu yela chelech ni among yung nan Revelation 3:20. Rong ya chilaler ni amwani mo yela chelech. Meman marong ngilay. Rechangatang ya. Ipan yangya. Sambang kanakanach. Kichakoros. Ikamelele chel mempompe niya chay chiktak chay kung wala sarawi. Ngay chikta. Awiya kasanti. Tabil koson natin na nach panay na mas karusyaw tambang kung wala sarawi. Mengko socha ay relationship ang kauno laulal niya isang parisak silu. June 28, 1998. Iyan so me lachalach watch irongata. Okay? Kauno yung lachalach ang isaw koras. Penay pilipil sapay kan ignore. Sa charong. Pirano may maur. Makauno. Ale ay maur. Sapulman kita ay maur. Uyalay kauno ay isang kamaur. Ori share cha match po iman kakilakaking kichak-chas chokak matamatawa makchak ng wala cha sarawi. Tana kray suputiya rey te iyaletar kauno. Te chokak matmatawa may kin wiwiya mamaw. Tana chara cha wiwiya maw kan sa chapang kamaur kichala. May pilkan may rangki tila palaan moni. Moni may rangki sa chapang kamaur yala. Tame pang kamaur ala kamuyungay. Kaya en ak chikikla mo silangan coach. Patakiyang kauno ya chingay. Makakiyang yatipaykan. O kamukachlong na naimoruyala ay kauno ay isang kamor. Okay, mananrom katete yang kaya magchapang kamelele. Nanachamongyong. Katete ni kilinawacha. Okay, ma Jesus is our Lord. Kachapang kamorla. Amen. Ariay may mawatong kachamang sangach. Imintay so chaman amanan lusang chansin moitang Christ amor. Kchapanumon ko cheuran. Kchakakuya kaskasay match. Pitoy way lama-lama magchapang kuwan tatak. Pitoy way mwen kolan istowa. Ta kumail kan mainland state. Kumail mwen murin sawas tanisawas. Kichapachan ni maisang bangkalakwano. Okay? Ang plan kakakplan na tarsang korusya main ko. Auta pa neuran tama ka pang wiya. Apoy panintaway ma. So chaman kicha. Measa. Tama kukoto mocha. Arime ko sampal kaya cha maurang kin sila silkiti. Inchan Christ ran koros. At cha maurang kin leltake. Makauno ka chin kupur kirang koros. Po ainsaw me ainsaw lel. Takapan mela. Ngoy mela. So cha eo. Likisang. Pilipil magchaw yatar po insampa. That moment, so siya magkakapakap kinupakan kamor lang mo rin ang mela. Okay? Ay so makamela, amor, nak. Pilipil koros, tama ka pilata po insampa.
whether makapanyang face miren kauno te minanel ang bilipil. Kay kauno sa chakan force kecha. Bilipilun sa kakiyang kecha. Iyay kapakapo iyay pakpakang kecha may sangach. Kater mamaliki icharki rongorong apsap sapay kang kauno. Kotong reo pasangan kapal koros sangan matak koros makaaniki kauno bangkach kisang. Kauno coach mana kecayla ramas me matamatao chikchik lamalam chikchik matamatawa makauno tuwe chakcha. Okay, memia chain son matawa tamo pilmia chain son men bulikiti te pilmia acha matamatawan makaktes chokak. Ren coach kauno coach waksang acha matamatao. Kauno coach waksang kicha. His thoughts, his minds is higher. Matamataw kupura ilayla waksang kachayla ramas. Arya may mampakare may sangach. Masek pakeo kamoitang karay sa maur. Takapilkan rong. Okay, tama po inach kanintaki. Yan na nakapakapalasang. Imay paninta. Kakwach kachan tolong lala. Tuwacha kicha sari kicha sucha sa tamak chapang wiya. Ipil mo man ngoy mo na 1998. Ariyan na sawasin naman naramasan sawasaya. Ariyan so maramaso pil sawasaya ipin wiya kiyay kay teke niya lasang aramaso niya kapakapo iwiya kipinay sang nanay mong yung wisak kapakapang kauno. Pakiren coach and coach long o wiyalay kauno ay sang kamor. Ikapingkiyang coach main ko, Iran may pilpain experience, baptism of Holy Spirit. Kay miya pilka school nan live, miya ka school nan YouTube, makabilpan tiar baptizen ngayon sa rawi. Experience mayan kiyang baptizen ngayon sa rawi rano, so chapa kayo ikon na naimor. Isusulakon wasa poputi, so may kon tawasaw, isasayawan pil ray-ray. Punanach worship o ikanta wasa sa koros na kiyarap. Utan, mayaw papolio mire. Mautan, isyukang kon, pakeo na naimor. Amen? Ariyaw sang makasampal mautan, nganan coach, ari la melel. Machocho sa tsaka melel ang nganan coach. Ap maminan masa ng coach, and chingtinan masa ng coach, ikamelala. Tama miminan masa ng coach, may pampilataw kami lalaway. Nansone weo. Okay? Tsaka kachore sang Christ o masa ng coach. Jesus Christ, imasa na. Chay kumuya ko masa ng coach. Ipanintawe, Christ ma. Amen? Song korusya pansorala. Ni Sampa, masa ng coach so pansorala. Pues kita Christ ma. A living God, living word, masa ng coach. Ari may mempakarecha, kacha pilata, kotong kauno. Chate changasang. Kabilpan changa olel wasa koros, chapanumon coach. Ari ay, tama kayo kasampal, tama kya chang kisang kauno. Every reason makaan kiyam karapan, surrender mon coach, kauno pang kasalata kiyo kala. Matthew 11:28. Okay, chawatong kauno coach pang kasalata kikichala. So, hinta may ba share cha, irayaw mo ka nga coach, nganan kauno pilitang yak cha, watong kauna cha maur man sangach. Makalukurang kauno pakeo, mo itang kray sa maur ap ko pilpilata, kan wiwiya cha maur ma, kakinkang wiya, ap kakin salyok ta, ima ka wiwiya. Mapal kas kasayang kichanan romusu, ay manintawe, bakmakren kauno, repent, kaluki lamang sangach. Kaunon makongo ko, purang pilata, makapanititawen kauno. Amen? So, chayo pa no kapakap kakakalasang yak, uyaki am. Tama kayo kasampal, kan kasalayang kauno, kay kamelaleyang kauno, kakapingkiyang coach, akachin mo ito sa pulmayera song pola pon lopo, painta kamuyongay. Kakamelalasang nanamong yung ma Jesus Christ saritiya sata o kapil kamelala ma Jesus Christ pan makong tepangkan.
O baki ang kachlong na mor wiya kila. Sanga naramas dame akachang kupurki kan wiya. Kaya aramas na bam. Bakongi, memoriangi, lalapachangi, baikongi. Amen. Ikalip makaksawa sa aking chamokan. So, chayo pa na kapakat. Watong chakaw na mor may sangach. Lukwariangi, moitangi ang mor may sangkapwach. Mang Jesus, kalanganan kamoy. Kabingkiyang kamoy. Amukachin pola. Ponlopo. Sarti. Yasata. Makakiyang yatipaikan. Ranwaj. Iwatong kamoy ay maurunsak. Surrender before you, Lord. Makakiyang yatipaikan koros. Iwiya ramasaman metipan. Aramas suatman. Apranwaj. Irong sa palang mamasan. O ipakikamuyan makangya. Kamkachlong nanay maur. Wiyakin yala, aramas makamkachin kupur kemain Jesus. Kamkachin wiyala ay kaun o ay song kamaur. Sawasaya, nanran koros, po ay maur, en kanati, takekan makamkachin kupurki. Kalanganan ko makaun Jesus, kapinga marang kalangan. Amen. Main ko niyam kapakap. Imenintawa ima Jesus Christ. Nganan coach. Iputin na maur. Imagchakas ko sa yan ng kapwa. New birth. New born again. Okay? Arya kachan ka koirta. Kachanana rong masa ng coach. Kachanana ewang ismakin wiya patapatang kamasa ng coach. Niyang wasa makakausan yan, Mia church, Mia Bible study, Mia puine na ministry, Melawi ay kapakapi pakarem, konektang rail, ewang rail, rongorong masa ng coach, pwede ima kapangkoir kita. Chayo pa na kapakapi pa, bless, ama naman chay may sangach kam sa kalachay, leo pa na. Kalanganan ka mo mang sa may coach, kalangan kabingkiyang ka mo karusi, amatauta, may sangkapwat rong sa palang mamasan. Iyach desire, O God, inangan palwarach, O Lord, ach mong yung o maing sam, ach mauran ko irtasang takamesami malala. Lord, ni ach uya serpolel koy, Lord, na ach mamaurang kauno, tesa uya seri, ni ach mamaurang kauno, tesa uya me pulo-pulo, O Lord. Maing sam ni ach miminan taken seri ka o maing sam, song chocho ach pilipilach, mokit ach uyach matamataw me sochakan pungang kupuramoy. Iyach kapakat may isang kapwat sa man koirta may sam. Koirta sang maur masamimilala. Sa man laltaka may sam makam kachin kuburki. Ikamela Lord makam masa ni may sam. Niya sa masapang siko kat kambang kachin kasalayang kicho Father God. Niyach pan lech kambang richingata may sam. Kalangan ng komunyach pan pake kambang sapang o Lord. And I pray Lord, I declare O Father God, Lord your blessing O God, your protection O Lord, your guidance O Lord. Nan mauro naman may sang wacho may sam. Korusya mawiyatar pilipil may sang kapwacho O Lord. Kalangan kiyang kamu po kamu me pilkich ta kay tekem pen kich kay tempen insanech may sam pakcho sa wiwiya insanech Lord kunuwang kupramoy. Apo kaping kiyang kamu pilipilo Lord kaping kiyang kamu limpak and conditional love makam kasalayang kich. Nanach kun wiwiya tip kam kachin pogular te pachakan may sam. Kalanganan kamu Lord, may man marongorong may sang watch Lord, may pilani ka matamataw lao, thinking O God, may sang miyay kapakap settle O Father God, nga na mo Lord, makak-bear witness O Lord, settle na matamataw na mong yung, masachayawa, likisang kamu kaun Jesus.
Kapag kamu Lord, may man may pilrong-rong mang sam, may ani struggle, oh God, matak so mawo, Father God, nan palwara Lord, nanamata-mata, oh God, mang sam, ipukatang kamu Lord, more mang sangach, I declare, oh God, sa pula mamasan po na more, oh Lord, nanay seya limay saksilu, oh mang sam, lipalipkan reo mo kaun Jesus, ima sa mau kilaro, Father God, and I claim and I declare, oh that, Lord, upon that person, oh Lord, so chalipilipil tabil ma panay na yo Lord maani ki so mau mimina numoni maing sami kaus nga ng so mau numaran kaun Jesus intayang so mau pitoy numaran kaun Jesus by the blood of Jesus you are healed kalangan ng kamu maing sam may man mapilan ko problem mo Lord Jesus so chalipilipil sangan problem ta makaka-identify yo God na newe mo maing sangwach imanintayang kamu mapiliang wi rong masanan coach may sangach kapal koros watong kaun Jesus Christ ikara pa me Jesus Christ po kila pon lopo po kita acha maula makchamimi ng kailo kichan kakan kila limpak makchamimi ng bondage kichan kak set free makchamimi ng somao kichan kak maula mamia chak peitak pasapang mimiran Jesus Christ kalangan ng kamu kaun Jesus ipukatang kamu kich Russia may sangach kapingkiyang kamu sa pala mamasan ng kamor ang achmor sen bilata kotong kamu Pwede kaya achmor anuti sang tamep sa anlar wiya pwede ngana mo kalep makakasalata kikichla ngana mo kalep makak-change inside out kalangan ng kamu Lord we give you praise we give you honor in the mighty name of Jesus Christ we pray amen 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 kalangan ng coach mangko kam kachway ni papolan kaunon yayang kamu o chama-chaman tama kakapakapki with expectation. Magchawatak pa naman sa ngachnan malkaka. Limaw. Praway watak. Irampuk riyaw may kasampal ko praway watak malkaka limaw yakyam kapakap man sang koros. O nan romusu. Okay? Romusu isak limaw lalriya isak silu. Kalangan you can tune in tomorrow. Chabil bang continue. Pagchang koleti. Momona chabang Keirdahn sang sin maurin seri. O Keirdahn na niyo Dakeh and na siya mamoran spiritual growth. Kalangan kauno ko siyang kapay komita nan maray nan ranach.